iki tok Be, lho nak maneh Be. Wong njaluk sewu tol. Iya. Aran. Wong njaluk wong pol Be Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Udin Bloko. Dan mudah-mudahan teman-teman selalu sehat walafiat. Terima kasih lah yang sudah selalu mampir di channel saya. Bahagia selalu ya. Oke, hari ini kita mau ke Pantai Puger. Judulnya Golek Iwak. Kita siap OTW menuju ke Puger. Oke, kali apa jenenge ini? Kali ring telu kali gede ring telu. Jembatan Rebuan. Oh iya Rebuan. Jembatan Rebuan. Nah, dhisik sadurunge nang Tangerang, aku suka badminton nang daerah kene lah, tapi rada lali. Ya wis, sampai ketemu di pantai. Nanti kita akan beli ikan apa. Kita langsung menuju gaspol ke depan. Cus. Kita lagi pertigaan Lampu Merah Kasian Timur. Ya, pertigaan Kasian sudah masuk kota Puger. Kantor Kecamatan Puger. Kita udah mau masuk nih guys. Kurang tahu nih, ini terakhir pas taruh naik pas reuni. Berarti 2017 ya? 2017 2001 petang tahun akhir ini naik. Jembatan sini, hah? Jembatan sini. Ayo bakar dulu. Nyampe. Mau terus. M. Yo, bakar kan oh iya.
menteng. Musola Al-Fatih. Ini nggak juragan ke desa aku semelok iwaan desa ya. Di. Itu mau mana di Arba. Keren ya. Selamat datang di Pengalengan. Apa sih? Terus Kayak nganu nih, kayak TPI. parkiran ya. Ya parkiran gede-gede tempatnya. Oh, biar mabune kan ono. Iya. Saiki wis aman saiki. aman corona. TNI Angkatan Laut. Tempat penitipan sepeda. Wah, keren guys, depan guys. Kameramennya sampai bingung sendiri cara syuting. Paling ini baik. Muga-muga akeh iwake. Oh iya ini kene parkirnya. Kene ketok. Up, nah kene kelihatan kok mobilnya. Sampai di lokasi. Nih, wartawannya mau turun nih. Bentar lagi wartawan senior. Wartawan mau turun. Oh my god. Wartawan mau turun. Alhamdulillah guys, kita udah sampai di tujuan. Ini 4 tahun aku nggak rene. Terus Rin, jadi kayak mau hilang. Ki andalane iki. Seksi tawar menawar ya. Oh, di Gedeon. Mudun no. Iya, contoh nomor pertama. Oh. Iki garis sisa-sisane berarti ya. Oke, kalau di sini Tenguru ya. Tenguru. Tenguru bakar. Iki ono ganjele Bung Sar. Nggih. Kali juga gangsal lamunan Ramadan iki. Hah? Piro? Ganjelan sedaya. Oh. Itu kebek dadine. Napa ngono iki? Kali wadah juga gangsal. Ora murah ta, Mas?
30 ngono. Budal wes. Ya wis. Wis goyah kok nonton iku kok nonton malih. Pak rusak ya. Pakaian. Pakaiannya nggak rusak ya. Pakaian bu. Pakaian. Iki ora sewu ning kon, ora sewu ning. Ini pakaian dah nih. Pakaian dah. Ora sewu niki pon. Iki 30. Nggih, iki ora sewu. Iki 42 Mas, sampe Mas. Hah? 60. Iya. Oleh dono maneh Mas. Iya. Cumi-cumi itu lebih bro. 55 pun sakelo. Kiloan. Kiloan 55 niki pon. Ini 5. Nggih, sakelo. Bakar apa enak? Kurang di masa ini. Waduh doyan ra? Ala-ala. Lagi seneng iki wong larang iki. Piro, Bu? 55. Kalau dapat 40 tuh, 40. Mas itu 50 Mas. Bu, dijam 40 lho, Bu. 50 pun. Kula tahu saka bangsa. Oh sami, yang niki regane padha. Iki sami tunggale. Berapa rekan ini? Itu 40. 50 Mas. Apa? Hah? Perhati. Ulah. Larang. Dua bulan. Sing enak sing ndi, Bu? Sing ini iki. Petisnya pintenan nih kok. Bedanya apa bu? Oh, yang biasa siji. Bu juga 10-an lho, Bu. Tak HP udah sampe ini dari pasar HP. Di semua no? Kayak apa? Bu, gua kembali. Oh, alah. Faisal, dia kan tak HP, dia tak susah ini. Bro, piye to Mami iki? Oh. Dingin nang kono wis petukan, nang kene petukan. Wes jane. Gimana apa, Mbak Sal? Hah? Kados ikan apa? Pulang sing anune Joko niku lho. Kacangan. Kacangan. Yang damel bakaran. Boten ya ditampel ngene nang Lombok pinggir. Oh. Bubur bakaran. Hah? Bubur bakaran. Yang liang ya? Kayak. Gak iso paling. Ini apa kayak itu? Ngadai pari kok. Iya, Pak, Oh. ada Pak. Monggo Mbak Sal. Apa? Oh, ruwet yang ini. Kacangane 35. Murah banget. Kenapa sih ini? Kacangane 35 mbake. Lagi bakaran ini ya, kandel kulitnya ini. Iki kerapu niku dorang putih niku ya enak jan. Ini apa iki, Bu? Niku dorang putih niku biasa 50 Pak, saiki 35 mekan. Dorang putih. Nggih dalem nek manjunge nggih 35. Lah sini iki. Niku kerapu, nek kerapu ini 55. Sitok ini. Boten sak kilone, Pak. Uh, Sitok itu rane sak kilo, Pak. Niku mboten larang, niku sejenis bakaran. Piro iki aku?
sama enggak buka. Sing kamu. Terang ya. Kacangannya gitu 5 di sini 5. Lagi berapa sekilo? Ini sekilo betul 40 Pak, 35 sekian. Iki enak iki. Ya wis iki, gendang mulai. Kenapa? Udah petang di teman gempo. Berapa iki? Oh iya 2 wis. Nanti ya, tak kosongin dhuwur tuh ya. Napa niku? Tak naik ya ini ya. Oh, Bae. Loh, Oh. putih ku selawe. Ini ku jenenge kaya wong segara, Mbak. golek loro. Terus bareng. Niku tembasannya 33, Pak. Oleh 2000 sekali. 35 ame. Layur. Nggih, kacangan iki, Mas. Oh. Kudu layur. Nggih. Iki, Pak. Alah dibantel liyane larang, saestu. Saestu sampe. Iya, Pak. Kalau kaule baik. Pesek ya Bu. Anu lak loro. Kita mana loro kenapa? Ini mana? Sekilo setengah Bu. Ah. Eman-eman pilihan sampai. Lah. Bro. Napa Mbak Sani? Tongkol e. Tangkal tengiri. 75 kali. Sakit. Lho, 75. Wah, enggak kenyang. Oh. Banyak. Niku 10.000 niku. Sing pundi? Niku. Iwak Jawa. Oh. Tengurune kuwatah ngare wisan mo. Kulo lek sesuk ana acara apa katanya nek buker golek iwak ngeten. Oh. Iki mesti enten yang udah lopo. Lah kanu simpen nang kulkas selawe. Apa? Oh, pulau kira kali ini. Mboten, mrikone. Seje, wong seje Mas. Buat tukang ini lho selawe sing di kayak ngono lho. Wong kita kamu 55 aja. Belas itu dijual dalam kulkas selawe. Kakean ta? Tuh sing arepe masak. Dalam kulkas. Sing arepe masak lho sapa? Alah ya mbake anu akeh to. Lho kulkase bolong anune amis kabeh sing enek malan. Pompa kulkas kosong. Apa di nganu kok bongkar mau. Kamu tak jual kan ngono. Nek kok murah 50. Jalan kita. 75. Jalan kita. Ya Mbak. Kulkas karo ki. Ya Mbak asal berarti. Ayo karo kulkas. Ah biasane. Kalau selama Bu. Kan mau Loro lah. Kan iki sitok cilik, Mas. hmm? Kan iki sitok cilik. Kan gede iki, kan di sini. Wis gaya pun, Bu. Wah, mboten sitok arek. Lah loro 50. Iya, masih tak ya? Tunggal. 50 dan 1. Mboten. Ibu. Kembuh. Iki kono malih iki. Kurangnya sedosan botol. Ngapunten. Ini banyune kapan Bu teko Bu? Iya ora teko. Ora teko sampe ora teko kene, Mas. Lah terus peraune piye lah arepe rono? Ora ono biar. Kurangnya sedosan. Boten. Peraune disurung. Peraune disuruh. Oh, alah. Pas Adi wis enek-enek ae. Oh, Mas teko. Jane ra nuruti rantai-rantai iki. Sing mangan kok anu. Tukune seneng tukune. Kaya posoan tuku kabeh lho. Giliran mangan bingung. Undul lombok, Mas. Oh. Ya, bakarane waktu kuwi
Ya, karo wak pucang kita. Ya. Makasih. Monggo. Waalaikumsalam. Anginnya kencang banget bro. Oke, kita masuk. Kita kayaknya pamitan lagi deh. Tadi nggak jadi pamitan ya. Alhamdulillah. Nggak sento. Janin, aman. Alhamdulillah. Nah kok nggawa iku ya, tengurunin. Wah, kayak tengurune. Wah kan tuku loro, terus sing apa jenenge? Sing sijine ganti liyane, dituku kabeh malan. Utangnya garis sepan ku 10.000 lho. Lah nuruti ya seneng sih ternyata tuku-tuku. Murah. Kaya posoan ngono ae, posoan yo ngono kuwi, tukoni kabeh ana. Engko giliran mangan bar. Ini kapan iki? Apa nih? Angin puting beliung. Oh. Angin puting beliung, sampai brojol ngene iki. Pabrik kapalnya kena angin puting beliung, guys. Sampai jebol kabeh, saya. Dia kapan ini? Hah? Oh. Oke, kita arah pulang. Terima kasih, guys. Teman-teman semuanya yang sudah mampir. Sehat selalu ya, bahagia selalu. Kita bahagia, imun kita kuat, sehat walafiat. Amin. Like, comment, share, dan subrek. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manjil lah.